Kakho yakawa Myntdu kawi gakan hun wadaseng hajrong ka yurim utho kilat kiluti nay benta o yada yakawa Myntdu kawa psa ombam umdi yak chanong juai hadin ilai luti yongka de kibon banai wo yakun percha nay chakta yong gani kawa kamte ni gasngi depan man no ko sa ilai rali hakeleng kidong ka chanong juai kam jo ipan snga tho paidbah hajrong im kam ukerngit yong bruna u presiden kakho yakawa Myntdu KL period ongu ida wo penman wo mi madan na mi paidbah hagani ka kenti to anay baha wada bon ki ujor chaki bor sarkar hajrong icha akta kawa Myntdu le iwan idak ichin wada chimkia nay bentau yada kamte mbansi de ki upan ibor na upaidbah wa iyi wa kam ule nini chakmat kanang wa ka Myntdu mkela ka kam kawa kra ya karali da sedang namadan mi Myntdu day walai terter usarok chado chayaw musyang mission compound yong pia dulong panaler chiliang right ki musnyang waipun kut wan hamadan jri selenchut waku hadai lang ki plakat wa kentu ya ki paidbah open kelano ye rukom im nay baha ye ule iyi klem ko to uyada ya kawa nay benta ka pateng wawan Ikerpat ublai de bo chwa u ko kalaer ka kandau iding ithau kiding kimo wa kiwi hagani ka perthai nei te de hukum yi kibru yau imi dai bor dai wapsa ka bayram au de ko kalaer ka kandau iding ithau ha chro hakdung ko wa Myntdu ka bayram au ka tawiar ka tekan yi hakini kilom kipdan hajantia hamekhalia hari India yang numato ka Myntdu man ko kabru kini to ki kentin uklam ko yi hamyam nei benta yonga le ba ye yong pihi ibha le de kamni ba une ujia nei akori yong kibru dau poi ipor yi usaja kamte kentu kerpat yepi waro kibru kiwetip usnyau wedang iman bru snyau ba kernyat yong bru yong blai yau yin yele yau tip uteng yeki ain ka bayram au uburom yeki ain yong bru makane yeki ain yong blai yau yau ne yau sa iman bru long bru tawiar hawa Myntdu kam de bo kentang ublai ki bru kam de ri de sumar ki man chwa long chwa ye ko wa Myntdu ka bayram au hado wedang man bru long bru hado kani kasni kat de kamte yau yau chngan iman de temen nei ni yau yau biang de yong bru yong blai ka pateng kur ka pateng khon kam wa kamai wa kancheu nei benta ki khon ru wa dau he nei ni kam ki bru ki wo biang pura iman bru yin dap chenrang dap kan thai chim ikit khle yau sumar ye man bru long bru kerpat yepi wo usnyau tre ya kani ko wa Myntdu ka bayram au de ki vi tawan like na kani ko wapsa wo pen yi kat ni dai wo dam no upen kam ye ka jri ka plastic kam go khuri di cha di ra I rong ne I song itap dam uno ye ki jap kat chawangai wachem yele yau lai loi perkhat perdeng ne cha kdo cha khom yau yau lai ucha pelai hakiwi dam no uknyum po do ukno uban uklam siau kam ki bru ki we ki we dang isnyau ki we chong chnong kentu yepi chim benta ha chnong ha kadong mi ha khmat chirup bon uwalang wa ha kador bar yau yau yarap kaliang chan kaliang para bru yau hoi iman bru long bru chirup wa ka wa Myntdu hari jantia kari India yang waro kowi naga khoj ye ka wa Myntdu de yele sawapi uye kre lang dau yau chngan cho wa ka pateng ko dau he du ye tali watam para yo ublai ukurku kherdo cho ye waro usnem wa thamme perkhat dei wa tibru tiblai kamai dei hok khublai chibon
Kekoj ye ke wak Myntdu, kentu kerpat ke ye pi warok. Entok dia kalam kedau peti, entok dia kan noi, entok dia boy. Kapor dawa ki I waong kanai. Tak ada kod pi kalam. I ki pro jabe, you lay yo korek yo sedang. Pato ipor dapalat ari. Kamu ang karin dia nya pausan senem no dab ilai lot ke temet ke Myntdu. Sao kaman ni. Ilai temet ko, you man pato ke Myntdu tibi ini ha penar, ha India, ha Bangladesh hai poi ke Ganges Delta, hai tai put ka Sari. Terman ke international rivers ke Myntdu. Tenai dah ye ko temet, yoluti sarkar Meghalaya, langba na ini, yo onggo temet na ika. Ni tali kitchnong West Jainti Hills, poi ka East Jainti Hills, nei te hado ha Bangladesh. The perdi ini kitchnong ro, kitchnong juayong I, to ko wini kitchnong, ko chania ai ko umba bumdi, na ko wa Myntdu. Ho, ki bentay yang ko wa Myntdu, QMG East Jainti Hills, nang man I ke wiosum, Ray. Hai harut yang tadi kesenang juai, yoi wa jor ke jing tiga. Ko om yang I waro, ngatrai ko boni itlu yung kesenang juai, to yo imi nego wa Myntdu lemba ke PHE. Le damu do om tang arsni katwan wajen jari, kantam I kentai. Deyu sat ukleni, deyu chat utui. To lada hakani ka peace. Penteroi ke wak Myntdu, hapen perkat ke yang ngai pi, wa cipaus na meni tang yo om ni ina di. Nei daw, kentu kersuo, ye pi yang ngagam jo, ten le I wakian tam, le de semen. Kenang wa yogi wan ra biang ye ko ye jingan, ke wak Myntdu. Tunang kong tam, ki kita gitinget. Ibu you kan cinta mito, ita ibu ngapi penemkan man kesini to ki plastik, kiwa tapi ba medi yang I negiyaw na hat. Ho nakaport yo ibu dah kam penemkan plastik, henry iwan kinong chong chnong benai di, ola yawi jorai gimuna, mana tiari ijhor. Ông kong plastik, ông dam, you take negative plastik. Tapi ni penclur tay nong cina plastik, cina bi ikat ada wai, rei ngakan tu bersua. Ye beroi, ingai pi kamjo. Watan pendunai ke jingkat kan plastik. Jingjia iwa wanra ye kam gani keju ke jingkela. Hai por iwa ha ke chnong preng, ta chnong preng. Tourism spot, hai ti por pem tourist spot hai te. Wan kinong chong snong hai tai nga bha nga to war trio, hala de khai nga juai la. Ongi wa ke district council kan ni kwa go u AY ya ke te thwai ko ngi ke thwai masia. Hai tai chnong preng. Ongi I di yui. Kamon wa kini nong chong wai, chimwai ya ka thwai wa penyap dusmon gi de kha de penem kam gi di bom. Hai di por u DC ni juai dang tagawi dan ni jantia u ba PS dikhar ma PS dikhar manda ya klami wanra ai kita wa gamon wa gini ki nong chong snong kwa re ki wa AY ke so district council ya gini thwa yong ki wo khwe dusmon gi bru pniap dusmon gi bru gi dekha pliu DC ong nga member ni bha ki reverse len kiwa to ki subject yang ke district council kat kam ka autonomous district council kat kam ke 6 schedule moruang to ki subject yang ke district council ru na po chnong pren ong ki chesar kini kiwa chimwai kiwa mto du khwegi mto du penyang jar gi handrai dat ki do bom la hete udisi ong kete to subject yang ni baman pen mkam pi di bom to subject yang na doi te por Kanggi ya ke district council wo AY ko ya ke thwai hai ta chnong pren kete to ke jing skhet ko hado kan ni kamon wo mi kani ka tourism ka develop ke tourist hai ta chnong pren wan kan kete ke jing mut na kete ke jing jia
ko dia hak tegi snem ile wan ra ni ke porom to ibor yang paidbah ibor ta yong i mto yong kiburu sarkar ibor ta yong i lade i ong i wato ulai mang ulai i besi lai i baha kam mulai chakman te iwa ibida ni we jimora to ni to chimna ni ke sur yong paidbah handrei boy raw dawa ga kam nei ni chakman o emi kinja workshop le ne ki session yo discuss ki technicalities ke wakaman u lai chakmat o penne pensai ya ka wa Myntdu yong i kublai sibon lei le ka wa Myntdu mye e o ya compare ka wa ka wa kra ne bai le ka ni ka sen yen ko ka sen raj juai la chi phao khat asnem pung khoi ka na ke por sa ke por o Dr. Helmi Mormen yo ya mata lang ba o waka hakini ke asnem dia ka ni ka khlam myo la ule tang wala dekat tele hapati te em ki khnro ar phangut kyo pung khoi ya ka asin lesin stiao eman ka sang genjai kado kam te kerpar yo presiden yo sekretari yong kani ka sen khot lang yiki yo em ka gawira ni ka platform ne benta wo khlani wo chke ke terpha ke terpang ke yogi hejo por du ki paidbah dan yo ye chimenta lempan em kam ka district administration lempan em kam ka government le employee sakato kado kamte president secretary lipat ye ko file yang ke district administration lodo snem arajar chipau ke yi ka ke jing ye klam hapo ke conference hall yang deputy commissioner hewan em gitu ki sausage dam ki wadawa nak chnong juai nak he chnong manus dem hewan em ki kada kamte dui ki paidbah di por yang i apa khot ye em kam walaupun em kam ke district administration financial involvement ne benta iwan ijing yeda iwo yeda yaka kanmo haka afau litrik ubenai Oktober yang kesnem arjat khat khande UPCCF yang ke forest department wan hojwai le penemburam gi ke khat khande ngut ki wayadai ki marat ong ni kinten ke sarkar lengba ke river rejuvenation committee bo thong go open im ya ka wa amkhra ya ka wa Myntdu wa ya ka wa luka president secretary bodin yeni ya ne betani apa ko tu fail dep to lut ka bha yong ka wa Myntdu lut ka bha yong ka wa Myntdu